Književni klub Branko Miljković predstavio je knjigu Pero moje, autora Vlada Ilića, pesnika i aforističara i, kako kaže Nebojša Đorđević, književnik i recenzent, podjednako dobrog pisca kratke proze. Vlada Ilić je u stvari nepoznat što se tiče knjiga, jer mu je ovo prvenac, ali je po pitanju aforizama izuzetno aktivan već nekoliko godina na društvenim mrežama, te su njegovi radovi prešli daleko teritoriju naše zemlje putem tih društvenih mreža. Reč aforizmos sa grčkog znači izdvojen, tako da su ti aforizmi male književne celine koje imaju svoju vrednost i koji nose u sebi određenu poruku. Vlada je to prepoznao i ostvario svoj karakterističan stil i neki način obraćanja publici, kao što su jezgrovitost, misaonost, asocijativnost. To je ono što karakteriše njegov rukopis. Ilićeve aforizme, stihove i priče govorili su naratori Zvonimir Pavković i Saša Todorović, a ovo književno veče muzikom su obojili Duo Tren i Miljan Pujić.